ngasi nungdarang phongba tungan tungan ba phong singdagi maroi ba pausing khongatcharaga mayam da share tawjagi ahanbada afaba tawba mi da mana piba aduga phattaba tawba mi dana phangpham thokpa cherak pigani cm government asigi pandamni afaba tawba mi da mana piba aduga phattaba tawba mi dana phangpham thokpa cherak piba sini haina chief minister n birena phongdokre wafam asi prime minister atam nirbhar abhiyan gi makhada marirak suba kisan credit card linkage ki tharom amadi women self group singda loan yan thokpagi tharom da phongdokhibani Manipur State Cooperative Bank Limited na sinduna chief minister gi Bangalore pangthokhiba tharom aduda forest minister Awangbau Newmai amadi KFN PD minister TS Setepatasu saruyaki tharom ga mari leinana miyoi sani ga maudraga tarukta kisan credit card amadi self help group jamaga anida punna lupa crore ahum ga lak marfugani pan hienbagi senpham yenthokhi chief minister makhatana haikibada government asina afaba thabak tawbusing amadi masana masabu thabak pijaduna honaning basingi damaktadi central scheme sing yawn state asina su piduna lakli masigi manungsana laisat asina awaba mayoknariba street vendor lishing manga romda loan gi senpham yenthokhibaga loinana singi district singda phamliba street vendor singdasu loan asi pibada cover tawragani Makhatana ngasi loan phangbiribasingna thabak phajana tawbiduna loan singbagi hainabi leibaga loinana award pa leirabasu personal oina lakpiyu haikhena pauxiesna su makhatana phungdorakli makhasa tharakpoin atopa pawa manamu media na mitna kong oiduna department gi scheme kya phangpham thoklaba miyoida yawhanbada mateng oisi Henry media na mitna kong oiduna department gi scheme kya phangpham thoklaba miyoida yawhanbada mateng oisi haina social welfare minister Okram Henry na phongdokre ISDB na sandokiba masagi sei humphunithoi suraba pokpadagi mima nadraba miyoi government na phangpham thokpa scheme gi khudongchaba phangdana lairriba khurai koncham laikai digi ningongbam irabota minister na wheelchair rickshaw khusinakre social welfare department gi scheme gi khudongchaba khusinabagi thoramna minister Okram Henry na hakibada department na mima nadraba amadi sothaduna lairaba imungsingda piriba khudongchaba sing phangalabasu department da pau yoroktaba pikhalakpa data sithaubaga maram oiduna phangdana lairibasing phangananaba honabada media na loriba thaudang lokshi ngasi piriba wheelchair rickshaw sida natana athubada disabled certificate piraga social welfare department gi differentable person gi pension yauna khudong chaba sing phangalagani haiki loinana khurai kendra gi MLA laisangthep susindro na haiki bada khurai kendra gi oina old age pension yauna lairaba amadi mimanadraba singda piriba khudong chaba phangba watpana khudong chadaba mayoknai mari lenaba department su hairubada lumna laudana lairiba si lehandana ba khonasi kendra sigi yum laijatarba singi yum saba loiduna khusinana ba thorang loire yum masi ahanbagi oina asangba senpham puthokuna semjilagani haiki amaromda relief center for differently able persons ningombam irabot ki imungda mating pikre center asigi makhada mima nadraba singbu mating pibigi makhada irabot ki imungda seng kg taraga manga hawai kg ama thau pafor sapon yauna sana thaknaba manamasing yauna mating pikre khurai kendra gi social worker dayamanasu irabota seng bek tangkhai amasu mating pikre lanai miyoi sinasu sel yauna atai polam singsu mating pirakre hairi hanasu pauxiesna makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina atopa pawa mana Jenims ki staff singda tare suba PAP gadabani haiduna ngasi wakat mifam sathakre hauji COVID-19 ki pandemic oiduna yamna kana wana ringai tanja sida laisat asibu thengnabada asoba thodang loriba Jenims ki staff singda tare suba PAP drabadi lakliba ningthokawa numitagi akanma khongjang changsilagani haina wakat mifam amangasi Jenims ta phamkre ngasi Jenims ki staff singna wafam asiga mari lenana Jenims ki camp wakat mifam phambaga loinana Jenims Teacher Association gi member Dr. Y Sana Tomana phongdokibida ngasi staff sing mass casual leave lauduna khongjang changsilibasi state ki employee singa Jenims ki employee singa khenaba leire state singidi dearness allowance sada samaga nifuga matoi phangli adubo Jenims ki oinadi sada samaga kunga manga khakta piri leba asigi oina tare suba pay commission haukiba English singani ga tara tarukti sana bahokre state ki oina English singani ga tara mapandagi tare suba pay commission sana bahokre adubo Jenims ki staff singidi haujik phawba sana dana lairi masi lebak thibani
जेनिम्स असी सोसाइटी न चलाइबनी हाइदुना लाइथोकपिबने अदोबो जेनिम्स की स्टाफ सिंग स्टेट असिगी ओइना कोविड-19 लांथेंगनाबदा साउना मतेंग पांगली अमदि थबक तौरी मरामदुना खोंजंग असी मखाताना हयेंगसु संगसिनखिगने करिगुमा लेंगा असिना अथुबु मतमना तरे सुबो पे संगंद्रबदी लाक्लिबा निंगथौकाबा नुमित्ता हेन अकनबा खोंजंग संगसिलगने हाइखि माना मखा तारदुना फोंदोखिबदा नन टीचिंग नर्सेसु नतबा अतै मेडिकल स्टाफ मयाम सिगी अपुनबे एसोसिएशन अमगा एसोसिएशन अहुमना पुल्लगा तरे सुबो पीएससी पीनबा अथुबु मतमदा पीबीयू हाइना वकत मिफम फमबने वकत मिफम असी हयेंगसु मखाताना दुमक सतखिगने करिगुम्बा लेंगाना खोंजंग असिदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमता पीबीरक्तरबदी मखाताना अकन खोंजंग क्या संगसिननबा सेम सारे हाइखेनसु पाउक्सिएशन मखाताना फोंदुरक्ली मखा सथरकपोइना मरुएब पाव मन मैमसु खरौन गाइनरीब पाव मन तिंतकपोइना मैमदा शेयर तौजरमगे एडिशनल एसपी ब्रिंदाना चीफ मिनिस्टर गैलेंटरी मेडल हांदोखरे हानगी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एडीसी चेयरमैन सेंडल लुखौसै जौ अमदी अतोप लनाई मियोय तरुकी मखादा नापुल पीएसना अचौबा सेनफम गिद्रक फाखिबा सर सिंहबु ऑनरेबल NDNPS कोर्ट लंफेल ने एक्विट तौखिबा दुबु रिगार्ड तौदुना मणिपुर पुलिस की एडिशनल एसपी थौनाउजम ब्रिंदाना मगोंदा मणिपुर सरकार न पीबा चीफ मिनिस्टर गैलेंटरी अवार्ड अदु हांदोखरे केस असिगी पार्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के वार अगेंस्ट ड्रग रिकग्निशन तौदुना मगोंदा चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर गैलेंटरी अदु इंग्लिश तरागा निपानी अगस्त 16 पांगथोखिबा पेट्रोइट डे नुमिता कुशनखिबनी हाइदि हेनसु पाउक्सिएशन मखाताना फोंदोरलि मैम इन डिटेल होरेन पुंग निपान मखाइ नत्र मपन अपडेट तोरप पाउदा सुसु सुदना मैम शेयर तौजरके मखा सथरक पोइन मपालुम थोकपा मरुएबा तोपा पाउ खरनमु इसरो ना अनौबा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 माइ पाकना कफतख्रे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेबा असिगी ओइबा अनौबा कम्युनिकेशन सैटेलाइट ngasi श्रीहरिकोटादगी माइ पाकना कफतख्रे अनौबा कम्युनिकेशन सैटेलाइट असिना लेबा असिगी ओइबा ई पाउगी लमदसु हेन खुदोंग साब कया फंगनगदौरी इसरो ना अनौबा कम्युनिकेशन सैटेलाइट माइ पाकना कफतखिबदा प्रधानमंत्री ना अपेन फोंदोखरे इसरो ना सैटेलाइट माइ पाकना कफतखिबा असिना भारत की अनौबा सैटेलाइट की लमजेल मलेमगी ओइना थोइदौना सिंथानिङाइ ओइरे हाइना एजेंसी की पाउना हाइरि हेनसु मखाताना फोंदोरक्ली तोप पाव मनमो कोविड-19 वैक्सीन लैबदा लाइरबा लेबाक सिंगबु इना खुनबा लेबाक सिंगना सगोटपियु एंटोनियो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ना हाइख्रे कोविड-19 की हिदाक फंगनबा अमदी लैबदा इना खुनबा लेबाक सिंगना लाइरबा लेबाक सिंगबु सपोर्ट तौबिदुना मतेंग पांगबियु हाइख्रे माना मखाताना फोंदोखिबदा इना खुनबा लेबाक सिंगना असिगुम्बा मलेमगी लुरबा तनफम असिदा लाइरबा लेबाक सिंगिदमक मतेंग पांगबिबा हाइबसि ख्वाइदगी अचौबा दान अमनि मारमदुना लाइरबा लेबाक सिंगिदमक इना खुनबा लेबाक सिंगना कोविड-19 वैक्सीन असि लैबा मदी फंगननब होनबदा मखोगिदमक मतेंग पांगबिफम थोइ हाइख्रे हैनसु पाउक्सिएसना मखाताना फोंदोरबि अदुगे मैम हुजिक ओइना मतंग असिदा लुसिनजरगे अदु होरेन सुदुना यामना ngaliba makai मैम ई पाउसिंग अनौ अनौबा अपडेट पिना होनजरके थैंक यू।